hari handitse 12 ku murongo wa kabiri ariko we nahere kuwa mbere cyane cyane naho guhagararira ibibindi mwavyumvise n'amajambo y'Imana yo gufatanya Abaroma 12 ku murongo wa mbere. avuga ngo nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibibimaze bizima vyera bihimbara Imana niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Ntimushushanywe n'ivy'iki gihe yamara muhinduke rwose mugize imitima mishasha kugira ngo mumenye neza ivyo Imana igomba nivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Amen. Na urakoze cyane Imana uhezagiye. Yesu ashimwe. Tumaze gusoma amajambo kandi ntavuga kumwanya munini cyangwa se n'ubwoba munini, nshaka kubabwira amahirwe twagiriwe n'Imana yo gufatanya. Mu Kirundi suko bivuga, siko twasomye ahandi havuga ngo iby'Imana yakoze harya mu Korinto ba mbere 3:6. Korinto 1:9. Imana niyo kwizerwa yaduhamagariye gufatanya n'umwana wayo. Mu Kirundi sinzi ukundi zavuze ariko iryo no gufatanya si teririmo. Yabakwiye uko wasomye mu Kirundi gufatanya n'umwana wayo mu mibaro yiwe no kuja gushushanywa no gupfa kwiwe. Korinto ya mbere 1:9. Korinto ya mbere 1:9. Imana niyo kwizerwa yaduhamagariye gufatanya n'umwana wayo aho je witabo nakoresheje wowe soma kumwe mu Kirundi kwavuga. Imana niyo kwizerwa yabahamagariye kugirirana ubumwe n'umwana wayo. Kugirirana ubumwe naho ngaho kugirirana ubumwe ariko hano havuga gufatanya. Mureke babwire ikintu numvise kuvugana. Turabafatanya bikorwa na Kristo. Imana ishimwe. Turabafatanya bikorwa na Kristo. Iyandi bo muraza kuririmbaga mu kandi kandi. Uyu muragira ngo ndiko ndibuka muraririmba ahangaha birakomeye. Aba bahungu bararirimba indirimbo. Barabivuganye neza kandi abaririmbyi bakomeye abantu bashaka kuza kumva baza kumva indirimbo. Abagabo bavuye gutangaza. Mureke murareba. Nkuko wera abantu abakwaye bose barakira muzari twaratangira muri twe. Biko bimeze. Dawa baye kazi mali bahezage. Igifaransa avuga cyo kimwe no mu Kinyarwanda. Pasome. Ndavuga Igifaransa n'Ikinyarwanda nico kimwe. Mu Gifaransa bakusoma Igifaransa bamwe abashaka bambaye ngo barakisi. Bakusoma twumve dai. Bakusoma Igifaransa n'ukuri. Gufatanya. Mu Gifaransa aravuga ngo car Dieu qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ est fidèle à vivre en communion. Abumva Igifaransa mwumvuko. Ariko naho nasomye nahavuga ngo Imana yaraduhamagaye. Yesu ashimwe. Kugira ngo tuba bafatanya bikorwa nayo. Ariko sinabona bene ayo mahirwe kuva nabereye n'ukuri kw'Imana. Abanyabyaha ruhebwa nitwebweka. Imana ikakwizera ikagukiza ikaguha ngende yaheza ikaguha igikorwa ngo mugifatanye nayo. Imana ishimwe. Muri ubwo gufatanye twebwe n'Imana abantu benshi tunanirwa kumenya uruhare rw'Imana muri buno gufatanya bwacu nayo. Reka babwira aka kantu kamwe. Hari abagabo babiri Pawulo na Apolo. Umunsi umwe ishengero ryagize impagarara. Bamwe bati turaba Pawulo abandi ngo turaba Apolo. Biragenda bishikira Pawulo agarutse aho ngaho arababwira
atese bamwe ko bavuga ngo nabaporo abandi ngo nabi ba Pawulo ati mureke mbabwire ijambo rimwe ati jewe Pawulo narateye imbuto mutegeye Apolo mbaze arazuhira asukamwo amazi atariko hagati yanje na Apolo Kristo Yesu umwana w'Imana niwe yatumye zikura aho hantu niko bimeze niko bivuga niwe yatumye zikura none bwa bufatanye bwa Pawulo na Apolo Kristo Yesu aje hagati gukuza ati none iyo ntera imbuto Apolo ntashiraho amazi byari gukuramo ati cyangwa se iyo ashiraho amazi Kristo Yesu ntazikuze twembi na Apolo twaragatuye ubusa atariko rero ngiye kubabwira ikigira cyo Ricky Warren nabandika mu gitabo mfite hano aravuga ngo abapasiteri benshi n'abakristo benshi baza bavuga ishengero ryo kwa Manase siko n'umuvuga butumwa Theo na Caroline ariko ngo tukibagirwa sivyo uwatumye iryo shengero ribaho rigakura ni Kristo Yesu umwana w'Imana amen. Ngiye kubabwira ubwo bufatanye bwacu n'Imana amaze mbabwira ukuntu tutamenye neza haleluya amen. Ngira ishengero warimo kandi kubera ubwo buryo tutamumenye nico gituma tutarimo kumenya uko twitwara mu miyaga n'imipfunda yateye mu isi cyangwa mu ishengero jewe bareke mbabwira ikintu namenye buri kintu cyose kije nabi ni mukubana ko kigiye kunyigiza imbere jewe niho mpagaze jewe kandi ni ukuri kw'Imana ni ibindwara yaje benirya nkamenya ko hari isezerano ufitanye n'Imana hano ndi umufatanya bikorwa wayoga nkamenya ko ntazopfa zaranavuga nti indwara irasiga inyegeje imbere idurutse inyuma kugira ngo inyigize imbere Imana ishimwe niko meze jewe niko sigaye meze nanjye siko nari meze kera hari ikindi kintu gikomeye gite mu buzima bwanje cyangwa mu shengero cyangwa hehe mbazi ngo kino kintu kigiye kwigiza igikorwa c'Imana hari imbere kure niko bimeze umuyaga wose uguturutse inyuma umuyaga uhaye ugenderaho nukuri kw'Imana si wo kukwicana buhoro buhoro ahubwo ugiye kukwigiza imbere kandi imbere yacu ni heza mva babwire narasomye kino gitabo kivuga ngo mu bazungu muri Amerika muri leta ya California ngo hari kiyaga ico kiyaga ngo ni kiyaga gikomeye cyane kiririmirwa n'abanyamerika bose kuko benshi ngo ntibagire ibiyaga bibegereye noneho ngo hakaba abantu ngo bita babaririmbyi bita ngo n'abana bo ku nkombe z'ikiyaga babayeho baririmba ubwiza bw'izo nkombe kugira ngo bazane ba mukerarugendo n'abandi baje kwiga imikino izihakinirwa mu mukino uzihakinirwa ngo hari ikintu bazabiga cyo kugendera hejuru y'imipfunda ni ikiyaga kinini singatanganyika umupfunda ukazungana n'iriya etaje iri hariya bakakibona kivuye iriya ngo bakagenda bakamenya uburyo bacuriraho bakagendera hejuru naratangaye n'icyo kintu nimumara kumva ico mureke ndababwira uburyo tukwiye kugendera hejuru y'iyi miyaga uburyo ugendera hejuru y'umuyaga wawe buri muntu wese afite umuyaga wiwe n'undi afite uwiwe twebwe uburyo tubigenderaho bidushitse imbere noneho mu mashure bimaze kumenyekana cyane mu mashure bakavyigisha abigisha siporo ngo bakavyigisha bati ugiye kugendera kuri ariya mazi wogira gutya ibikoresho wo kwitwaza n'ibi kandi ngo bakarabwira bati muzirinde uwo mupfunda tukabatsinde ngo mugwe mugarage cyangwa ngo muranga muzogenderaho muhagaze sinzi bahagarara ngo bakavyiga
bariga mu ishuri bakamenya gaca bakaja kugira imyitozo hahandi baragenda bariga umunsi bakiga umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu bakaraba ngo bamwe batangura kubimenya barabimenya bahabwa ibihembo bibi bintu bikomeye gushika n'uyu munsi wa none amaze arandika aravuga ngo muri uko kuja kwiga no kuja gukina uwo mukino ngo bazabagenda bamara gushika ngo bakicara ku ngombe barindiriye kw'Imana ariyo ibo ngo bize ibikoresho byo kugendera hejuru y'amazi ariko ntibize uburyo bwo by'uwo mupfunda ngo icoco ntibacize ngo umunsi basanze imipfunda itaje bazabahambira ibintu byabo bagataha bati ikiyaga kiradutengushe kuko bo bazi kugenda mu mipfunda gusa imipfunda itabaye tibaja mu mazi imipfunda yaza ngo bagire bagira Imana umuyaga ukaza bakora imipfunda irabaye bati uyu munsi Imana yo mu ijuru iratwishuye amaze bike ware narandika iyi si turimwo twebwe abana b'Imana n'isi yuzuye imipfunda n'amagaragazwa ya buri munsi ngo gapfa kundi babandi baza bifuza umuyaga ngwiyuza cyane kugira ngo abariho bagenderaho baje guhabwa n'ibihembo byabo siko ngo niko abana b'Imana bose bari mu nzu y'Imana bakijijwe bakizera bakwiriye kutazoza baguma hamwe bifuze kuzoza haza umuyaga ushoreranya n'ubundi kugira ngo ibatware vuba bave muri aya magerageza Yobu yaranditse aravuga ngo izi inzira nyuramwo Imana yo izi inzira nyuramwo ngo niyaheza kungerageza ngo nzovamwo meze nka kurya inzahabu ivuye mu muriro uzamuririmba haleluya Imana ishimwe cyane ngo izi inzira nyuramwo niyamara kungerageza turi mu kuvuza induru tutaramara kugerageza umuyaga umwe waza wawugendera wabitwaraho neza wagushita hakurya uti ndahembwa ukeneye guhembwa hamaze gutambuka imiyaga 20 kandi imiyaga umwe aho wagusize uwundi uragukura ukujana ugushita ahandi uwundi ugukura ukujana ahandi aha tugeze uno munsi tuhagejejwe n'imiyaga twahuye nayo iyo miyaga itadakuza none banaragorera umarungu ni wacu niho navukiye niho nakuriye muzi umuyaga wa mbere waje haza umuyaga w'intambara ni kuri jewe Imana ishimwe abantu barapfa inka ziranyagwa tukimanuka hariya atari isezerano waba gufitanye n'Imana nta nzira wabonaga ko hari igihe bizomera gutya mu kwizera Imana n'isezerano ryayo uti petete utibicho sinzi utariko bizoshoboka gute kaka kuri pasara nukuri kw'Imana ishengero mu Nyakabiga yarahashika ndi mu marungu ni ariho nibera i Burundi twari tuhazi mu habibimba ikabari ba kera twasanze ba data bazavuga ngo hari impimba ngo ni prison ngo y'amazi ngo abakoze icyaha bazaguterera mu mazi niko bazavuga kera tukira abana ndetse bamwe kera icyo gihe kabari umugabo warakaye cyane akaba yotuka umwana wiwe ngo tuye kwisanga ariho tu umunsi wa mbere shiki Bujumbura wa mbere muri 89 mu kwezi kwa kane kwa mshongano atukinjira mu nzu iyo twari dushikiyemo twavuye buvira saa 11 z'ijoro dushika ku mupaka batuvisiya tukatisha se passe bari bakimukatira hariya turaje ngo twinjire mu nzu ka saa 2:30 nibwo bwaje bwari bwa mbere gutya no telefone fixe ivuga nari nzi kwidahaba sinzi mwebwe ko mwari mubiza ko Jose nari bizi kuyaba kumva ko noneho jewe ka sina bana
hesitoni noneho barumva bari mu cyumba twe twese muri salo na Matiyasi na Yona bari batatu ati baje biruka mbona barakuyeho ari tasi yo ngo yitabe mutegerere mwese aravuga ngo barahari turafashwe n'ukifika turafashwe birarangiye neza neza ngo ni batatu ya mazi ya bimba turanyoye ntaga bati ni batatu hanyuma ngo Imana ishimwe ngo karibu ndabutishoni sinadeka kubaza jewe arabantu nabwiye ejo bundi twari ahantu muri restaurant jewe sinoyoba muri restaurant haba naho nzogende mu bazungu bemaze bati sinorya ibizo ntazi jewe sinonasaba icyo ntazi bambwiye umugabo umwe wendeye muri restaurant umuzungu yicaye handi hariya noneho muheza menye aho kuvuga ati sinzi gusoma araceceka baramuheza arakira ngo ari gutunze ariko utazi gusoma ngo agira cyakora ku biharage ati aturanzanira ibi no ku myumbati akora no ku myumbati niba rero nuko bigize barabizanye avyidanzeho none wa muzungu witegura uruhande we abazungu musibye kurya by'abazungu tworoshe araheze ngo aheza ngo ataza arungeze ngo abwira uwo museriveri baramubwira ngo ankoro wa mugabo ati ndabimenye ankoro nibiriye muzungu yari noneho ngo baragiye ariko abana yaje wa mugabo bamuzana imyumbati kandi n'ibiharage ati wa mukobwa tuzi ubona wewe tuzaba nakubwiye ngo ankoro aho biya ankoro yose wari wakiriye none ati ntuza wumva ati nakubwiye ankoro y'umuzungu se nakubwiye ankoro yanje barakundaga bamenya ko umuntu atazi gusoma aramukunda baramwitonderaga baramugaburira bikwiye jewe sinovuga ngo ikintu ntazi nashitsa wawe nzambaza ndabaza wamuguta ibi ni iki uko nuguki ati bantelefoniye ngo ambaza ngo se harabashitse baraho tubone sinoreka kavuga ati ninumva bigiye gukomera dusubire iwacu tureke kugira batubwira ahangaha twoja kumerwa nabi ati n'umukozi w'Imana witwa David Ndarutse ati reka se mubona umukozi w'Imana ga wenyine ati kandi arambuye ngo n'Imana yamubwiye ko mwaje tisa igihe tugiye kwicara David ataraza twumva ya telefone ka tumva kandi turaha tumenyekane tu ko twaje none asibiye kandi kwa kundi ngo afite abashitsi ngo batatu tubone David kandi none hamubaza ka telefone araseka cyane yarabonye abantu naje nibona uwo musi nari kubonye uwo muvyeyi ati nundi muntu kandi nawe arambuye ngo haje abashitsi batatu iwawe ndaje kubareba aba babaye babiri mu gitondo kimwe cy'Ibujumbura David ngo mara gushika turavugana aratubwiye uko Imana yamubwiye mu kandi kanyu ndi waje ni Elia ndikunkiko wikirere wa musi kubuka bastaje wa musana babiri yafuze ubutumwa niwe nababwiye bavuze ubutumwa aratubwira ati Imana irambwira aya majambo ambwira amajambo amwe uzi na David yaratubwiye ariko ndikunkika precisa neza ati kino gihugu kuri Imana irakibahaye mukuzo kuvuga mu butumwa hose Imana ishimwe Ibizoba nyuma yaho rero hari muri 1996 imyaka 10 tuzobona kugera hariya tubiba intambara zoba hariya sinarinzi ko bizoba amase rero mwumva ijambo aya Imana ni Imana yakwise bene data abakristo bagereza banje mwige kugendera ku migongo ku miraba ku mifunda y'umuyaga w'Imana abandi bati tugende hehe abandi bari maze kugiraga bamwe tugende Burundi hari ijwi ry'Imana tumenya kugenda neza ku muyaga tivyari byoroshe turaza turashika Imana ishimwe 96 mu kwezi kwa kane tugenda ahantu hitwa Ikabera kwa Mariyamu haba mu mvugishwa witwa Mariyamu abatabizi ngo tumane gushikana ngo bashize ibintu bitatu twari kumwe
aba barabizi ndamubaza ibintu bitatu kimwe nico mvuga cyonyine nico kuko nico kireba hano ndamubaza ndetse ko watubujije kuja kwiga teoloji wavuze ngo Imana yanze nigeze kubona buruse kuja kwiga Bukavu aravuga ati reka uwo twajanya anywa inzoga atarazizi jewe ndareka cyo ese nanagiye Jya watubujije kuja kwiga teoloji none abagiye kirya gihe bamwe n'abarefera abandi ni uburefera nibwo bwari bugezweho abandi n'abapasiteri abandi n'iki none twebwe ukuntu kuvuga ngo aravuga ati se ati byo koko nyine byarabaye ntimwagiye Imana ishimwe ko mwumva Imana ati nduzi ko mwumva Imana mukareka kugenda ati mu bantu bose biri wacu bose uko bangana ati umuntu uzoba mukuru mu ishengero urwego azogera ati niruzogeraho wewe 96 mu kwezi kwa kane intambara yari itaratangira hariya ayi takintu na kimwe tazije none ka umuyaga warasa tampari ziri icyo juru ryavuze kacakiraje jewe byavuzeho tahandi shaka ko cyo kwandikwa tahandi shaka ko cyo atari mujuru kumana iyo nyiri bihere yizihamagara abakozi ba amen humure kandi mumerwe neza amen umuyaga rero umuyaga uzujana ngo tukamushitsa ashaka umva mabwira ikintu gikomeye cyane uwo muyaga ingorane zawe nuko utawihagurukiriza wowe wihagurukiriza gute utazi reka ntigushaka n'umugisha utujana mu byiza ariko iyo nzira n'abantu benshi bashaka umuyaga bazaba bashaka ngo bamwe bagenda gutya kujya kwa Enoki ngo bagende bajire mu bwami bw'Imana mu ijuru uwo hinjira ariko mu mirimo Imana yagusezeranije uzojanwa n'umuyaga kandi vubi twasomye ngo timushushanye n'ivyiki yamara muhinduke mugize imitima mishasha kugira ngo mumenye neza ivy'Imana ishaka nivyo vyiza bishimwa kandi bihimbara Imana amen niba mara kugira umutima musha niho uzomenya ivy'Imana ishaka niho uzomenya aho Imana ishaka kuca ndihanganishije buri muntu wese ufite igeragezwa amaze n'ibindi uwo n'umuyaga hari kujana mu vyiza humura uwo muyaga suba kukwicaga kuri mubi ukennye ibindwara ibizara ibihamwa b'ibinyoma b'amajambo biriki sibyo kukwica birakujana bigushitse heza gusa iri jambo Imana yarihaye ejo numva ndabizi nabwiye abantu twari kumwe babiri mpakanya neze bari abantu batoya ntibambaza batese bigenze bite ngo mbone bagiye kwanga jenda sohoka jya gusenga Imana nuko ndabahumurije mwese umuntu wese umuyaga waturutse inyuma senga Imana wige kumenya uko ukandagira tugutsinde ugendereho gendera kuri uwo muyaga umenye neza ko Imana uri inyuma ikusunika nabonye ejo bundi kuka yobohereje n'umugore w'umukongomanikazi wagiye muri etasi bamushira kuri bene cya bindi byose biduza abantu muri etaje bikabagaruka murabizi neza umunsi umwe twayigiye aha kuri source dinira igihe tugeze hagati tugeze kiri amatara aracika twara abapasiteri igihe Gakobe yari yaje no bamuvuga ubutumwa mu Tanzania amatara aracika tubure ko na rubu ni hagati abana bafite amatelefone siripu ntiduhamagare rubu kirya kintu sinzi ukuntu kimeze nibuye niko kuba mwibuye fuye bati nshaka tishikana twari nk'umunani cyangwa 9 sinzaribuka kandi twatwagiye turi benshi dushoreranye kiratujana ko tubashije ngo tukigikwamya bataraciritse abapasiteri gusa nta muri muntu utaruri ntibasi tahangaha rero tutwegerere muri ijoro ntibigumye gutya abo kandi ikikira uko cyatujana kikedusubiza hasi turaba twinjira mu bwami bw'Imana
amaze mbona ko abagabo twari kumwe turumbura amaso isho kamarigana bato dutangire kwirinda ibyaha tibari kubifite burya tiri mutangire ko tugiye kuzira bwa bw'Imana bw'Imana tiri mugira vuba muri handi vuba vuba reka gitaha bivugwe rero bari yabashika abantu none bakagwa batase wewe kuhaye utubwira ko cyo kaho wowe bitakurera cyo birane bagwe tugiye kuja mu ijuru twata twigisha tiri mugira vuba ntakundi ngo tuya kurangiza nyine ntibyandaki sinzi uko bagirishije amaboko turamanuka tusa twisanga hasi batashi aha mubona rero yemwe bene da uwo mugore n'ukuri kw'Imana nabonye bagufasha havuga ijuru bati ko kirakujana heza aho mu nzu yawe akavuza induru ibi bigaragaza byose ko birakujana heza nicyo nashatse kuvuga nishoka ngo tumenye ivyo Imana ishaka vyiza kandi bihimbara Imana nicyo nshaka njyewe ko tumenye Yesu ahabwe icubahiro ngo nicyo cyatumye niko muri Petero havuze ngo nicyo cyatumye iduhereza ivy'igiciro by'akaburangero niyo masezerano yayo Imana ishimwe ariko Mana y'ijuru muri ibi bintu muri isomo ryo mu Baroma ririya ryanditse hariya harimo ikintu cyo kutishushanya kwigira turabakiristo twarakijijwe siko ntitwigire nk'abatarakijijwe icyo ni ikintu cyo kiranasobanutse ntitwigire nk'abatarakijijwe umva icyo dukwiye kugira ahubwo ngo duhinduke rwose nitumara ngo tugire imitima misha iyo mitima mishasha rero nizo tuma tumenya neza ivyo Imana ishaka muri iyi si nta yindi ndwano ihari y'abakristo dukwiye kurwana turwane tumenya ivyo Imana ishaka Yesu ahabwe icubahiro turwane tumenya ivyo Imana ishaka ngo nivyo vyiza bishimwa kandi biboneye Apolo na Pawulo bari bafatanye igikorwa n'Imana ko ntibakimenya none Apolo yari umuteoloji gusa nyine Pawulo akaba umunyamwuka kandi abo bombi baruzuzanya ariko cyane cyane naho bakuzuzanya bakaba kugeraho Imana itabibayemo mureke babwire uyu mugabo uri kiwarende yaranditse aravuga ati ishengero si umushinga si proje ngo ni umubiri ni ubuzima iyi shengero ngo ryafutse ngo abapasiteri benshi baza basenga ngo bakavuga ngo n'amaseminari ngo bagira ngo ngo baza bibaza ngo niki cyo tubishengero ryacu rikura bike wari naravuga ati abapasiteri timugasubire kuvuga ngo niki cyo tubishengero ishengero ndi ko muri bazi kituma ridakura ngo ahubwo ngo muzibaze ngo niki gituma ishengero ryacu ridakura niki gituma ridakura kuko kuvuga ngo dushakisha uburyo bwo kuzishengera ngo bakazana amayeri bagashiramo yaratubwiye yavuze ngo ishengero ni hakurya k'umwana mutoya umwana mutoya umunsi murokora avuka narezi ko azokura siko n'umwana wawe nawe n'abana bacu bavutse nyine narezi ko azokura icyo njyewe nk'umubyeyi namurinze ni ukumurindiza utegeye ni ukumurindiza gusa kamurinda n'indwara bishobotse kumukingiza kugira ngo iyo ariye akaryama heza ntacyo tuma adakura ishengero rero ishengero ngeri zose zawe mwabapasiteri cyakizirisa ni muri kingiri muririnde murigaburire riryame heza naho ibindi risoko nizo uratakabuza ubukristo bwacu ugaburire neza ijambo ry'Imana buryame neza burye byiza ntakizotuma udakura kandi tugasenge ngo mushake inzira ngo tukuza mushengere ntakundi kuri kuza no kuri gabura erike n'utatari hano hari umuntu baduhanganuza mu minsi iheze ariko mushengero ry'Imana icyo rikeneye si byari bino ryonyine ariko twebwe yabwiye ngo ishengero ry'Imana rikeneye ko kurya ijambo ry'Imana rigahaga ngo naho gukura ngo no kw'Imana
n'Imana izi kuza yonyine. Haleluya. Bene data, uri mu mageragezwa ameze gute? Kandi mureke babwire Imana we, ejo nijoro niriranywe amamesaje yambujije amahoro, nicyo gituma kandi yambujije amahoro ariko ari meza. Ibikorwa bihaye byaguka, baranyandikira mu Ruyigi kuri santere, twafite ishengero ry'abantu benshi kandi neza. Baranyandikira ngo ko baratwirukana muri ya sare twayisubiyemo, ariko mbere wa mugore wa musi yazaga mwamuhaye amafaranga, bamuhaye amafaranga yo gusubira muri ya sare, ariko bariko babirukana. Tutugenda babwire ko twabuze ahandi babe basubiyemo, basubirana bashaka ikibanza bakibonye, ikibanza cy'imiliyoni 3 n'amajana 6. Ngo none nyene cyo n'umukristo yakuyeho amajana 4 nabo niyo yatanze, cyari cy'imiliyoni 2 kandi abo yari yakiguze atakatwereka impapuro. None yadusabye avance ngo kugira ngo tubone ko twakoze ahandi twamuheze buhoro. Uwo n'umwe mu ndwiheze ikiganda ishengero barimo baguze ikibanza cyabo, umupasiteri responsable witondere yarukebesha wenyine agura ikibanza imiliyoni 6. Ngo buce bamwongerera ahandi ngo yo kubaka kabiro akandi k'imiliyoni 6 aremera. Yemera adafite ifaranga, izo yarafite zari zo wenyine. None ngavugana n'iri sare bahora basengeramo ati ngiye kugura ikibanza kugira ngo ndabe uko nozo kwimuka kava hano, iyi sare yawe umbabarire sinzoyishura. Imyaka amezi aba benshi, wa wundi bakakabanza kandi ko kongera n'urya wundi bazira umunsi umwe. Yarampamagaye hayarira kandi tapatakise bimaze yaraguze tapatakise ati ni muntu abara ndiyumvira bihura n'uwo narize ko ari umupasiteri wo mu Ruyigi bari gusenga kandi ko namureze namubura sinza wicara none yasengeye hano umupasiteri mu Ruyigi nta bamwe b'impunzi aba Imana igwezagira uyu we niwo mu Ruyigi kuri santere bafite ishengero byabo, ariko byose babivuga nabizi. Hari ahantu inyenkanda mu nkame shasha bamwe twatanga ibitenge hano bakabashira ibuvira, baragiye baje hariya ngo bamare gushika bati twebwe nta handi tuzotoja muri gerizo, nibo batuzaniye bya bintu je sinanagiye sindabagiye barabibahereza bavuga aho byavuye bati no kuri. Ejo bundi numva arampamagara ati tuzosengera handi muri gerizo, none dukeneye amahema. Ikibanza cyo bakagikota nibari 2,000 nibigayo bakota babana 5,000 ku kwezi, 5,000 ku kwezi bakota ikibanza. Ninye nkanda nihirya nibwagiriza ibyo muri commune cyane Ngombe, nabo baravuga bati dukeneye amahema ane, kandi amahema babandikaho baje kuvaho bakayataha ni ku musozi. Bati none aya mahema arafahera mutegere, ariko mureke babwire ikintu kandi cyo nangirije babandi baje kugira ba mukino muri Shakiyaga ngo hazahaza abantu b'indorerezi bamara gushaka bakicara ku nkombe. None ngo baba n'umuntu yuriye kumupfunda paragenda bakiti bigoye bene biri yase biragoye ngo bene biri bigoye ngo ni duto bigira ngo bene biri ayi Imana yaje we biki barana ari gukontoreka ku mutima dufite abantu bakicara wariko ngo kugura urushengero ngo jewe zonari tukuguru ko dushobora twamara kumuha ati mumpe nini tutuyunda ati mumpe na kibiri tutoya ati barampa na kibiri twanga tukaba tubaye abanza akashinga inko nami y'amajambo bakunda bakunda Imana jewe cyane kandi arasenze umunsi umwe hano narasenze hano mureke muzobireba iyo sengesho rizoba umuntu wese wicaye aho muri mwebwe uvuga ngo ikindi cyakozwe na kiriya kindi cyakozwe n'iki, Imana yo mu ijuru izomubwira umupasiteri aho ngeshe nabisenze kandi
biriko biratangura kuba byaratanguye none barara aho byatanguriye ubu ngubu ijisho rirangana rite ndanezerewe n'Imana yanjye mana nusigaye hano muheze uburyo muvugishe umukoresha hanurirwa ubuhanuzi bukomeye cyane agende kuburushengera nicyo kiriko kwiza nagende kuburushengera naho tuzomenye harahandi yakoyo yewe aha ntamubona Imana idufashe noneho ngo bakavuga bati nguriya nabi muri cyo gituma yemwe umubyizi w'urutoki umubyizi w'urutoki uyu munsi ngo ntagiriye hano ngo ndageza hariya niho azashita niko mwibaza yakubita kabiri akaba ararusha akifata yavuze ngo arashitiriza kandi urutoki uzuwere ku wundi wewe ntiwo kwipimira urutoki umubyizi none ngo bakavuga ngo umunsi umwe ngo baramubwira bati sera gituma bakubwira wino upima utwereke bagiye kumuroba akakurya baruburufu yashinzemo amazuru kandi ngo hari aje gupfunda mutoya sharumana bararoba baramuroba aragaruka mureke babwire bantu b'Imana nimuzoza mumara kubona uko Imana yabwiye Abisiraheli mwariye mwahaze atajya mu kibagirwa aho Imana yabakuye ukuri kw'Imana Imana yadukuye hano akomeye amaze rero jewe ndiyumvire sho bibaginga bashe burya ariko muzosengera Imana mubaze Imana nishaka Imana y'imifaranga ni kweli niki gituma Imana y'imifaranga nishaka izirete ni ukuri kw'Imana noyikoreye Imana ndizi ko imbona abonye amafaranga masha ibihumbi miliyoni 6 nozitange kanezera none ko yazinyenye nishakire abantu bazoza bamerwa nabi no ndababwiye kandi je Imana irazi umutima wanje Imana niba yarabonye ko yozimba kanga kustana nizireke nukuri ariko ndiko ndabona ko nozitanga ubwo bucesho Imana hagucubahi bene data muramenye mumenye umuraba mahari mugenda hejuru ntwahaye basha kubisha n'umunsi n'umwe ntaho baye muja gusa agiye kujana ugiye kukwigiza imbere ubundi uzi kwigiza imbere ubundi urukujabutse hakurya nimwihangane tugiye kujabukwe n'iki n'imiyaga namaze kumenya neza ko imiyaga yose uduhuye si ya shitani nawe iyo ngiyo yawe wewe si ya shitani n'Imana iri inyuma kugira ngo kujabutse uri kwanga kujabuka ibihe bibi nimwihangane tujabuke n'izina rya Yesu ibyo zose bikaba gutyo mu minsi ishize nabushije abakorari baravuga ngo baragenda imakamba ndabamuza barabakara amazuru akamavyimba kangana gutyo none ejo bundi basuye gutangira imisango shengero rya Kristo Yesu bagerezo dezabe bene data dusangiye umurimo w'Imana nimufashe twohereza abakorari imakamba ndabasabye nimufashe twohereza abakorari imakamba nukuri ndabakomeye amashi ndabinginze kandi korale Philadelphia yamye ari yo kugenda siko yamye ari yo kugenda ivuga ubutumwa kandi uko basohotse hano hakinjira uwundi mukorari hano hakinjira uwundi mukristo nuko none bagiye kuja imakamba ndabasabye bene data ni kuwa gatanu bazogenda nimubarebere amazi mubarebere agafuko kamwe k'umuceri bazurire hariya nimuntabare kuri kw'Imana amazi nitumara tubaturerere ku miyaga izodushita mu butunzi izodushita heza twujuje mu rusengero izodushita twaguriye rukebesha ikibanza twaguriye mu hariya kuko twaguriye barya bandi niko bizogenda muribuka imakamba twabubakiye hano hagaje siko muribuka bahaje kutwirukana hano cyangwa ngo abandi bahagura amafaranga dufite miliyoni 2 tukazohereza imakamba turavuga umunsi tuzitange Imana nayo izokwibuka batanze imakamba zazo ziraza nukuri kw'Imana namaze kubimenya mwitegure rukebesha ya shikaru cyangwa Esperance mwitegure tubagurira ibibanza cyangwa abo bandi bagiye kugururirwa bo n'impunzi tubafite amasengero
aba impunzi zidafite aho zisengera wo kwihebura bagahwera kandi bo bakeneye amahema ane gusa n'umuntu umwe yatanga amahema ane zanadaye naragisha Imana idufasha zari cyusekatwe ufite igihumbi mo kabiri kamwe n'ingoma bajya kubyara tugaheka mugatunganya ni muza igihumbi ufite bitanu ufite 10 duherekeze bana bagenda makamba muzoba mumfashije ibintu byinshi shirahi hagati cyahari urakoze yo naje twembi Imana baheza Imana duhezagire namwe ni muzana dusenge duheze